Mwancho mwirigaria wensoko TV boroso bumugusi no mubasondo myane Jumamosi na nditokomera na asembeo chinsa isano nebere chabono mubaso cha Afrika ya mocha no kugena kwa nabuna kwagenderero bya kuranda onsi asore aso mubasobona nabo igongendere tukubwati emerobere onsi myensoko TV kuro chinsa 12 cheke mambi gwikira bonigana nengo kwarigania etuchika nyorama ya asinchira yobwikira no aseri tukeriga rekomena kana somutie nyoka bero mwaka bwechile fuibere merongo nebere na gatano na rimo burabasaki baito bayariganirie ase umubasobona yabwati gwetera senchira yomotandao gwekerera Facebook rabega sensemo ya YouTube Ensoko TV go chakira bono guika omweyo ine naralia linkwariganirete asomo basobono tiango turara ya sanga asobo amereterane Ishmael Mogere. Asomo chakaro mubasobono asentunda yende nigaba menyi awimye county ya Nyamira anena mono kurwase esamba me ye wari ya mawawa ensemo ye bunge ya North Mugrango obarure birengero byabo igoro yuko murekera oburayi bwa Nyamira asomo robere yo oragwa na engineer Adams Muchena uyoko boria uyoko kwa gumzo mutani nigoko bomoba kwanere ukubura bwikeranwa gose ukubura bwikeranwa gwoko kwanera na korendeni bo ye county ya Nyamira gose oversight agento basabire maunchurali asuburai bwa county ya Nyamira so mwaka wechile fuibere emerongebere na etano na ebere tuwa wate lami keroka abangi nango na utuwa mwaru tuwa Roslet Back Street ya ritoni ito ya keroka na hali tuwa Roslet Market kwa kubere tiawa ngana wechi nyanya next all tiri ina ditari ya ito jitwinde tuwa Roslet Mionspi tiawa ni mora tuwa kore meeting yentangani ande meeting ye yo tuwa kora ya wata wangina baka wa montine chairman ye kiombe abangana bari bechinyanya mubirango nara mukaja panis abangana ko reporter kuba chorata bonds pi gateba kireke nyoro weka pistol chirekeroka abantu bakarati banyone nanda bage tutu abantu bari ko mawodi baranyora kondo besikatara karati taranyora namba isatu chipara ntwa nyoru bwangulire baburo 25 kilometers omoro kunoga ndete ko beko yonto nada ko tayo muske machini karot para chikoromu eroli entangani iyekoro kuri kwabira asengencho yokobrukania ama ryogi ayo tigango turararigereri igoro ye mugano oyo na arure gokwerera se umubasobono kurase county ya Nyamira oyo oragwa no yokorige kerugo goso yokorige buraye se county ya Nyamira Adams Mocheno tigango bono turararigereri eroli entangani iyekoro kuri presentation aseke busi mbatelenere ingite una najale aroga naga nyamwakora matanga na ratingo nyara kogenda tigan bakwanie mbatebi ga kimota kombwati monge chikura moko nga chikura muna mogo cha konga ngende Nairobi beke suti so senate ndoleka ega siana ari no gokwana ege songo kyo ngeri ya Nyamira eru Nairobi etena ina role yakoroku representation yani yokotane within that role of representation ngena nali chibo muroli atukuri abana baino bagwatibwa nuko tenali senate na kole ndo yekorokwa sponsoring the motions yani nali kachi motion na koruchi debate chokote babunaiga egentege tanga ni buna njengo chigweti ali senate no goteba amasamba to bwate moina kimashini cyajete abantu bakarwa amasamba ari ekere baru ari bachanka one tukaruse ndekoro kwa unemployment tukaruse ndekoro kwa employment both skill and unskill simone tatuwa katolira ari cyatenera yabinya para yatena abagotora bakaira nigo abagotora bado bakaira nigo aliboko buruga bakaira nigo bone gendo kyo moeri mwabolirie chama mwaboliriki chama aba gusinga itoberete Matiangi asematiangi na mwate aba asematiangi bono gake kere mwana remo chenu angere mwana Matiangi okay bono 2027 Matiangi geka dore yamo 2027 haba naenda 2020 chitariki chidoji waka chikura ogwe kalie ballot
Mutanya kalengere lionde. Aigwatera naki Mochenu mochenu matiani. Twendambo mochenu matiani. Mochenu matiani. Matiani matiani. Mochenu matiani. Mochenu matiani. Matiani. Asense mwende na yabwatikene n'ekisemi omuwaziri w'ekisemi Julius Ogamba nigo asiolire oguchaka kwabarukyo guchaka kwerikia asamatemu amanene y'omwaka w'ekilifu 2025 narimo kurwase kyobisi kyenene kyaneka asense ya South P ya South C ase county ya Nairobi abarimu abanene nigo baburigo kwene kibuna borokigwa nkorikiwa bare asoborunge kende gyonsi getari gutigara isiko umurobiri oyo nigo ikeranwa n'omunyakerugo bw'ekyombeke kyanek Professor Julius Nyabundi nabo igomo CEO onek Daktari Njengere. My singular honor to declare the 2026 National Assessments and Examination Candidates Registration Season officially open. I look forward to a successful year during which we will work together as a team for the good of our learners. Our teachers and parents are under duty to ensure that all learners register and sit for their school-based assessments and that all the scores are uploaded onto the NEC database for use during the final grading. To ensure that we walk this journey together, the Ministry of Education will enhance its engagement with parents and guardians through existing structures. Schools are expected to upload details of parents and guardians, including their contact details. This will facilitate communication in confirming the registration status of learners and in ensuring that their school-based assessment scores are properly uploaded. Have an opportunity in the month of April for parents to confirm, one, whether their children have been registered. When the children break for the April holidays, we will have completed the registration process. So any parent with a child in grade 6, grade 9, Form 4, or grade 10, they should first ask their child, were you registered? And then we will provide a platform where the parent can log in and check, one, whether the child has been registered, two, whether the names of the child have been entered correctly in terms of spelling, in terms of the order of the names, and three, whether the gender of the child has been entered correctly, and we will expect parents to be responsible enough to submit any queries around that at the right time. With regard to senior school grade 10, NEC is finalizing compilation of data on the pathways and tracks being offered by each senior school through the sub-county directors of registration of education. Once the registration of the 2026 KCSE examination is over, NEC will open this portal so that people can verify and confirm that indeed all the registration details have accurately been. Asense moyende tokwerana ase county ya Nyamira umubunge bwensemo ya Kitutu Masaba Cliff Gisairo no mwemsiye we ward Yeri Goma Nyambega Gisesa nigo bagenderere kumurekera usiku mwakere koko oyo kuriyekera ukibura ibwense Dr. Freddy Matiang'i asobora ibwense ekere kyoba na inchibe ward Yeri Goma ensemo yebunge ya Kitutu Masaba nigo baenekerigwa magenderane namono yechipara nabo igo ogukinya ebirengo bya municipality ya Keroka bagukwana samatanga yoko mweni ya humunchiriro monene bw'umuchokero ka aserieta Enoch Seko Nyasinga nigo nonyerabo siasa chia enekiwa ase amatanga yo tikango turarigerera na hali aya agenderera kuri asensemeyo twabwate lami Keroka abangi nango no twomwaru kwa Roslett Back Street ari toni ito ya Keroka nande kwa Roslett Market kubere cyabanga na bekinyanya next stall tiri nyagitari ito inde twa Roslett Sp cyabana nora twakore meeting entangani nande meeting yeyo twakora yabwata abangina bakaba montine chairman yekyombe abangina bali bekinyanya mugirango nara mukada panis abangina ko reporta twachora tabonspi gateba kireke nyoro weka pistol chire Keroka abantu bakarati banyone nanda bagetutu abantu bali ko mawodi
ora nyora ondu wes katara karaki katara nyora namba isatu chipara ntu anyoru kuanguri kwa 25 kilometers omoro bunoga ndete kobeko yonto nada ko tayo muske machini kero chipara chikoromu ekoba graded omoro muma karaki umanya kobeko oremiru once kobeko ebinde bibo gambino bakomu lakini bila ta understand yombi ngoroke mweneze iko kare koremu moro mobeku umawanza kobeko namba isatu ina giteri yeto ya Keroka mujumbe no arabisa when the president came na tari gata na giteri yeto ya Keroka ya wega for the first time as in Nyamira County. This is the second public hospital ya surgery awanya gitari mbaroro tuwate issue ya Marioko batingwa rectify abo igomo ngine toro mwana ogarwarire kende gionsi kende nyakitari kibasari omoko ya mugaso pero mwana kaleki eno umwaka oyo ninatoa milioni 80 8 million kutia sabana 23,000 ngakieri kwa nkubwa tuwa koboko moyo manyire na lyo nyore basari yo wakati nisha abesa yo mugetutu ne yo mwana mugetutu eno ansingerete sana bigoro yeskuri ya kigoli birasi bibitano akola renovation echinomba chake barna roseti nesengencho eno angete kubobisiana agante yo takola tibo anje tinko egubia akaigere skuru sana. That is how eno kanchete a community ya Keroka. Kwa heshima yake tulitengeneza hayo madarasa na choo kwa watoto wetu. Isinge nchaka neriti abana b'abantu bandi buya nere tukatwalira abana ba yamaye. Ningase ne korosi birasi bine ebinya nari abana b'abantu bana ba Keroka banyora sagia abasoma. Ase muyende na yagwatikene na siasa chobo chori bwo mwaka gw'echilifu 2025 na kabira matuka make magiga yomurayi w'ekiama kia ODM Oburu Oginga agoteba bune kiama ekioni gokirache kugania kwegwa ekirugo kyomokonyi bwo murayi bwense ase ogochamo ne kiama kia UDA erikoro sia serikali yo mwaka gw'echilifu 2025 na kabira nigaba bwatani b'ekiama kia UDA babere mamincha no kuganio kwo wetera senkone ayo mugabara we county ya Tharaka Nithi Mudhomi Njuki nigo airanire kiama kia ODM obuna ekirugo kyomokonyi bwo murayi bwense ekiokere na Professor Kithure Kindiki taringana egwenerete gukwanirwa ase okorosi serikali yo bomukorende kera betereria niga ekiama kia UDA kuguchiko mwene na Kindiki kuchiase ekiama kia ODM erio atigare ko bomukonyi bwo murayi bwense Mudhomi Njuki niga yakwaniraya asamatanga ensemo ya chuka tiango tarara ligereri. We are very perturbed and concerned by the demands of ODM that the basic irreducible minimum that they want from the broad-based government is a seat of the deputy president. Na sisi watu wa pande hii we are saying that is a seat that is not negotiable. Kabisa, it is not. As far as we are in broad-based government as one government or broad-based government, the seat of the deputy president is not negotiable. It has to remain with Professor Kithure Kindiki. However, should the ODM really insist they have to stay in broad-based government, they don't want that seat, we are willing to make one very, very simple compromise. Because the president is UDA, we can lend them Kithure Kindiki to be in ODM, and he can still remain as the deputy president of Kenya. That is the only compromise we can make. Because it is one government of broad-based government. We can give them Kithure Kindiki to be on that side, but wakiwa deputy president. If that is the problem, if they say they must have a deputy president who's the ODM, we are ready to give them Kithure Kindiki because it's a broad-based government. Lakini kusema kwamba watupatie deputy president mwingine na Kindiki aondoke, hiyo ni ndoto. Hiyo ni kazi ya kutoa na kutoa, because it's a minus plus, it can never be a plus. Because mimi nikiangalia wale watu wana support Kithure Kindiki kutoka pande hii,
alafu utoshanishe na wale ile ODM imebaki, kwa sababu kuna ile imebaki ikisema kwamba wao wanataka kuwa broad based. Hata nikipiga hesabu tunaweza kuwa wengi kuliko wao, and I'm very serious about this. So wasitoe ile iko Tokogenda pakase county ya Machakos abobisa abagotende osebatenete amangana yepara abumanyekere muna abobisa ba traffic ase county ya Machakos nigo bamuchigwe ase okogenderera kora omuroberi gose ebikore bibikoirera ugotabwatia machiko yepara omobisa oyo bwanguiga no yokorokora nere David Ekiru oyo omochigwe ase okogendera kora gose asokogendera kora omuroberi bwo comment kana gukubona ya machiko yepara na mono kurwase abarundi magigaye bikoro bya bwanguiga abo ase abantereba baetanire ase stage yobosombya se county ya Machakos ase keria abantereba bwo nabamenyi bansemi batebire na bari babire bakobuna amachiko yepara tibanya kwimukirwa etabukero kende gyonsi keri chiko buna bakwerera ase omubasoboro ase okungusana no kubona okogenderete kwenekigwana boigo kwabeirororo ase gika egetambe ekaki abobisa baterete amangana yepara gose traffic bakobonirwa ase okora emerobiri ose bikoro binga bunebyo tiango taraligeria na ariagendera tukura sensemo ya Machakos. Siku ya leo, asubuhi ya leo tumekuwa na shida kidogo. Kuna gari moja ambao ni ya sako ambayo inaitwa Kima ambayo inatoka Machakos inaenda Kitengela. Kuna mahali kuna sako ya maruti inabebania mahali kunaitwa Kenyatta Stadium. Hapo tulipewa stage na county government ya Machakos. Tumekuwa hapo kila wakati asubuhi tukiwaambia wasibebania pale. Wanakuta gari yetu imewekwa watu wanatoa na wako na vita. Leo hii ndio imekuwa wasi kabisa. Wamekuja wakatoa watu tena. Odakta mwenye anaenda na hiyo gari akawaongeresha. Na wakati amewaongeresha wametoka kwa haraka na vita. Huyo kondakta amesoea sana, wamemchukua wakampiga na wakamweka kwa gari na wakaenda na yeye. Wakati amepika kwa petrol station inaitwa Shell, wamesimama pale. Na wakati ameona hao watu wanaendelea kumpika, amepata nafasi kidogo, ametoka kwa hiyo gari na akakimbia. Wakati amekimbia akiwa ameumizwa sana, anatoa damu, ameongea na amepikia chamani wake. Na wakati amempikia naye chamani akanipikia ili tutatue hii mambo. Tumeongereshana, tukakuwa pale kwa stage, tukapiga simu kule Kitengela. Tukaambiwa already hiyo gari imetoka. Na kwa sababu wananchi walikuwa na hasira sana kuona mmoja wao akiwa ameumizwa, tumengoja hiyo gari ikapiga tukaizuia. Tumechukua kondakta na tumechukua dereva. Tumeleta hapa station, already wamefunguliwa mashtaka, kesi inaendelea. Ile naomba ni hivi, kuna overall chairman wa sako sote hapa Machakos Somoa anaitwa Charo, ningemzina ningemuomba kwa haraka achukue hatua, akuje tukae chini na yeye kama mimi ni overall chairman, tuongereshane kwa hii vita ikiendelea hapa Machakos mambo itakuwa mzuri. Ile ingine naomba hivi ni Machakos County wachukue hatua. Hizo magari zinazurura asubuhi, wachukue hatua, warudishe hizo magari kwa stage yao. Kwa sisi wakati walipo tupea stage yetu, tumepanga magari yetu mzuri. Na tushapanga hizo magari wanakuja wanatubebea watu, hiyo sio kazi mzuri. Na sisi ni watu wa sekta dogo. So county ya Machakos pia watusaidie. Pia tumeongea na OCS atusaidie katika hii kesi, na wale ambao wako katika hiyo sako kubwa wako na vita wachukuliwe, wafunguliwe mashtaka ili kazi kwetu ikuwe mzuri. Mimano mwancho murilia asoko chore nsoko TV oburoso bwo mugusina gwikiraga bwasumo basobono no tugwikira omwere wa maya senchira yobwinge kurende nseyemo ne chinsa isato chabo tukuno chikomera na Amonere Clinton ndigiye garara chiko yaretera asenchira yobwekira rubuna basike baito barachiko yarigania ase omubaso obono nabo igo aserit kurigi magendera kubwati mirobirende yatigere ase omubaso obono murobiri okubwati Daniel Mwaga na chiko yaretera ayabwati kaine ne chigosori ase kendi eye iga wikari tuko linda usiwe karitiko ya Jumatatu asomuroberi wetrobeni na kuganiri weekend engia Nyasaye abamonaye.